Thukuru-inĩ wa imwana wa Chania taũni-inĩ ya Thika nĩ kumagana ma aciari magomanĩte kwamũkĩra ceki cia basarĩ, igongona rĩrĩa atongoria matũmĩrĩte kwarĩria aciari kwarahũka na kũiyũkia ũigĩrĩrĩki wao wa gũtara ciana nĩguo kũhukia ũthũkangia wa thukuru na ũrĩa ũtigĩte ũthũkangia mũnene wa thukuru. Wazazi tuko na shida mingi sana, na bwana director amejaribu kuguza hapo mambo ya migomo ya mashule. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tumechunga watoto wetu, tumewaelekeza vile wanavyofaa, ili wakienda shule wanaenda kufanya kile kitu kiliwapeleka pale. Tusiwe tunalipiwa school fees hapa halafu tunaenda kufanya nini? Kupoteza wakati, kufukuzwa, kupelekwa kotini. Tuondoke hiyo maneno tafadhali wazazi. What happens in the life of today, because we are raising a very sensitive generation, by my own understanding, it is the reflection of what we do. Because in our day-to-day life, when we are having protests, when we are having mass protests happen, the only way we feel the best of expressing our grievances ni kuenda kuchoma magari ya watu, tunachoma biashara za watu, tunachoma watu wale wengine tuko na wao. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a, atongoria ya maugĩte aciari matifatiĩ kũrekereria ciana ciao, makihoya magĩe na mĩario ya motaro mĩciĩ-inĩ. Wazazi mnisikize. Watoto wale wamekuja nyumbani kama wachania, both Chanias, both Thika High School. Tuongee na watoto wetu. Pia mimi niko na Gen Z kwa nyumba. Tuongee na watoto wetu. Na tuongee na watoto wetu kuongea na watoto wetu. Kabisa tuongee. Na wazazi wale mko hapa, wa siku hizi sio kama wakati wetu. Wa siku hizi wanatakanga candid conversation. Pole pole. Munini wa County Commissioner mwena wa Thika James Wanyuike akihoya ũnyitanĩri gatagatĩ ka anyiti itemi othe nĩguo kũnyihia ũthũkangia wa indo thukuru-inĩ. I can request our parent here na pia wanaume wenye tuko hapa, wale tunalea wale watoto wetu wasichana wadogo, because the collabo between baba na msichana inakuanga very tight. Ujiulize, when is the last time nilichukua watoto wangu nikawapeleka dinner mahali? When is the last time I had dinner na nikakaa na watoto nikawasikiza nyumbani wakisema? Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjĩra wa Mũgai.